Sanibonani bangcwele egameni lenkosi. Hawu siyabonga kakhulu. Nami ngiyambonga uNkulunkulu longendela umusa uthi ngibe khona emkhathini wenu. Ngibonge futhi nalela ukuthi uNkulunkulu angiphe impilo. Bengibuka lokuthi sengene nje ku-2026 kungumusa waNkulunkulu. Kungumusa waNkulunkulu. Abanye abakangeni kulomnyaka kodwa uNkulunkulu amuhle ungibalele ukuthi ngingene kuwo. Ngakho ke ngiyabonga nami kuba semkhathini wenu. Uyathi kube ngithite angeke ngikhone ukuphumelela manje. Kodwa ngoba umsebenzi waNkulunkulu ngavele ngathi cha phela nasengala ngala umsebenzi waNkulunkulu. Ngakho ke ngiyabonga kakhulu bazalwane egameni lenkosi. Bengicabanga nje bangishayela labanye uzwefika itolo lomunye yemkhulu sifuna ufike lena nomunye wathi waya wawufuna indzawo lena bakubita ngakho ke ufuna uhambe uyobona le ndzawo. Ungakwazi ke but ndacela donke leti ndzawo kodwa ngemusa waNkulunkulu inkosi itangibalela ngifike. Ake sibuke ke live lenkosi kafishane encwadzini yaLuka sahluko 9 verse tawucala kuverse 23 24 dase siya nalapha kuMateyu 11 nakhona sitawufunda kusukela kuverse 28 sigcine ku30 lalamanye sitase siyawasho nje bese ngihlala phansi. Ngiyacela ke ngoba niyakwati kufunza nini ngeke ngifunze mina ngoba ndabe ngithi khushuka kanza akusho ukuthi kwakhushuka la bese nithi lo mkhulu ufunzani ngoba yikho le ndlu kwakhushuka la nina ngiyakhola nitawufunza kahle. Luka 9 verse 23 and 24. Wase uthi kubo bonke lofuna kungilandzela kufanele atidzele etshathe isiphambano sakhe onke emalanga angilandzele. Ngobe lofuna kusinzisa impilo yakhe uyawulahlekelwa ngiyo. Kodwa lo lahlekelwa impilo yakhe ngenxa yami uyakuyisinzisa. Amen. Siyabonga babe live lakho leli nkosi liphilile liphefumulelwe nguwe. Siyacela moya ingcwele thatha indzawo yakho wende wakho umsebenzi etinhlitweni tethu ngegama lika Jesu. Amen. Lapha ke lasifunza khona abazalwane lesi simemo saJesu. Njengaloku asafunzile awuphindze lo 23. Wase uthi kubo bonke. Wase uthi kubo bonke akasho ukuthi ngisho kuwe wena. Wase uthi kubo bonke. Niyayiva lenzaba. Kubo bonke wasubendela. Lofuna kungilandzela. Lofuna kungilandzela. Akasho ukuthi laba funa kungilandzela. Uthi lofuna ulandzela mina Jesu. Khuluma kubo bonke sebakhona soyabatshela ke manje lalelani la. Soyehlukanisa phela ngoba thithi lofuna tehlukanisa. Lofuna kungilandzela ngoba Jesu akayifohli inhlito yemuntu ngengane. Uvula lo ngiko nje lapha athi lofuna kungilandzela kufanele kube khona into latenda njani? Latenda uthi efanele ende kufanele atidzele. Atidzele ngelindlela atikhohlwe. Sifana bazalwane. Bese kwenda kahle. Etshathe isiphambano sakhe onke emalanga. Etshathe isiphambano sakhe onke ini? Isiphambano sisho kuthini? Njengaloku nje ukhaza isiphambano sendlela. Umuntu ufika lapho kufanele aphambane netindlela takhe.
nemikhuba yakhe netendo takhe letimbi. Phambano ke usho ukuthi lo muntu uyaphambana naleti ndlela letimbi. Yiko ke Jesu athi lo lofuna kungilandzela. Futhi lenzaba bengizindla nje ngithi kufanana nokuthi ekhaya kunababe namake. Uyasuka encenye make ulandzela Jesu. Uyasala babe ngoba avama kusala emadoda. Inkungela itafu sothi womfowethu uyakholwa. Ende sengathi ukholwela yena. Kanti akakho lo unqumile wathi mine ngifuna kulandzela bani? Ngifuna kulandzela Jesu mina. Ngifuna kuphambana netindlela tonke letimbi. Kodwa ngilandzele Jesu. Makhona. Kuyenteka umuntu abe sekhathe esondweni ahambe netindlela takhe letimbi. Kodwa abalikhomba libadla athi ngikhonda lapha. Bathi laba matiko bathi ya cha wena kona nathi sitawungenteka sikulandzele. Bete nabo batobhaqa njengaye. Uthi ke lo lofuna nje kungilandzela akatinqumele. Khumbula nalamagama lakathi Jesu bheka ngimile ngakuphi? Khulumani. Ngendani? Ngiyangqongqo nangqongqotha kuzingathi kwendekeni. Kwendekeni? Kuvule wena lenhlito yakho, ngivule inhlito yami. Bese ke Jesu wena njani yena? Angangena ke yena. Nguye lo takwenda lo msebenzi lapha empilweni. Noma bone tintfo lobo utenda. Labanye bakwathi uthi wenta kusi nekuthi. Batakubona songasatendi. Ungene Jesu wasuyashanyela. Wasuyashanyela. Wathi lokho akukalungi. Lokho akukalungi. Lokho akukalungi. Naku lokulungile. Amen. Lofuna ungilandzela mina Jesu. Uma ke lo muntu atawulandzela Jesu. One lokunye kufanele ukuthi amethembe. Two, amlalele. Konke lakukhulumako kuye akwente. Asisokhethile phela. Asona njani? Sokhethile. Ngakho ke lo muntu lamkhethile sekufaneleke ukuthi amlalele. Nangathi thandaza. Wena njani umuntu? Nangathikela lokho wena njani umuntu? Uyakuyekela. Ake ubuke lapha kuMateyu. Matthew 11 verse 28. Matthew 11 verse 28. Wotani kimi nine nonke lenikhathele nalenisindwa imithwalo ngitaniphumuta. Uyalibala igama sithi lofuna kwendani? Khulumani. Ungilandzi so uthini manje la? Wotani kimi. Nakhona lapha akasho ukuthi wotakini. Uthi wotani. Niyeva bazalwane. Wotani. Nasebetile ke batafika bebathole. Wotani kimi nine nonke lenikhathele. Wotani la kimi. Akasho ukuthi wotani la kithi. Bekunebafundi bakhe. Kodwa akashongo ukuthi wotani kunaba bafundi. Uthi lalelana wotani la kimi. Ikhona into lentafweni ithole la kimi nasente la kimi. Ngoba bakwendekani? Nine nonke lenikhathele nalenisindwa imithwalo. Lenende njani? Lenikhathele nalenisindwa imithwalo. Siyevana bazalwane. Dinyenti into njani? Bengicabanga nje kulamalanga ngithi hey
uyathi lesimo lesiphila kuso lamhla bantu ngathi bakhathatekile lapha etinhlitweni tabo. Emadosa akasenabo bubele nyalo. So khanza nje kulula nje si khanza sokubulele lo mfowethu emvuka labantwana. Yiko nje Paula abhalela Timotheo. Athi Timotheo yathi lokuthi ngetikhathi tokugcina. Tikhathi letimatiba abantu batabe bakhathele kakhulu lapha etingqondweni tabo. Ngabo ke lokhathala kwabo bafanele bakuthathe baye kunika Jesu. Amen. Hayi ngiyamthanda Petro inceke kaNkulunkulu. Uthi njoba senikhathatekile thathani letito lenikhathalele ngato nidiyekelele la kuJesu. Ngoba wathethwalela wena utawukhona yini? Batakubona ngela ngithethinzayo. Basi bakufuna. Hawu. Ushone phi simgcine asola hamba la bakhanze solenga lapha ethu lesihlahleni. Thatha lokukhathatheka kwakho. Ukunike Jesu. Uthi Nkosi na senginikela kuwe. Nguwe ngosothatha unginikethe ukuphumula. Nguwe ngosothatha unginikethe nekuthula. Amen. Uthi utani bese uqhubekayo uthi mfuthu. Uthi ngidaniphumuta. Ngidaniphumuta. Athi umnanzi uphunyula. Asengithi nje uqhamuka uthwele emadini. Uyakubona nalomuntu uthi uthwele lo muntu. Nakasuthi kunjani ngakuthatha ilokho. Kanti uthi wena njani? Uthwele. Kanti nangabe lo muntu botamnika usinako. Sotha uthi vela kunjani? Utathi vela ulula. Uze usho nokuthi waze wangisita Nkosi yami. Yey wangisita man. Bese ngifile bengiva lento ukuthi ingenta njani? Hey thathani imthwalo yenu niyekelele kuJesu ni. Jesu akanankinga ukuthi utana lokunganani nokuthi utana nhloboni nokuthi kunjani nafika nje kuye ukuthi Nkosi na itakuwe ngikhathele angisathi ukuthi ngikwenza njani. Hayi man Jesu bese uyakwemukela. Futhi uthanga kwemukela bese uyakuthatha uyakubona. Angabona bese ukuphakathula. So uva nalomthwalo lobo uthwele so uva kulula. Qhubeka. Bekani ijoko lami etikwenu. Thathani ijoko lami kuphi? Bekani ijoko lami etikwenu. Libekeni lapha lela Jesu lijoko linjani? Lula. Linjani? Lilula lela Jesu. Wathatha nje Inkosi wathi Nkosi sengifake kuwe. Sengifuna ukuboshelwa nawe. Sengifuna ukuhamba nawe. Hayi manje so uyeva ngiyeva kukhona lokwentekayo empilweni ngoba uthethe ijoko labanye la Jesu. Thatha lijoko la Jesu. Nifunze kimi. Lawo magama lawo. Bakabazi ngifike lapha ehlitweni yami ngisacabanga. Uthi Jesu senilithethe lelijoko lami. Utawunenda nikhone lokufunza lapha kubani? Akasho ukuthi ndawufunza kithi. Uthi ndawufunza lapha kimi. Ngeke ngacabanga madoda laba ke baba netinghabi ekhaya. Ngeke tinghabi uthi kanti nalena ayizange seyibosheni. So tifaka tot imbili. Tingenda njani? Khulumani madoda. Khulumani bo. Kude lokuthande ngoba nalene thathi hambe be. Nale isihambi. Kanti nangabe iboshelwe nale leseyindatiko. Itabathi lena kwandla iyahamba.
iyahamba sigcino nalele efundzako utayibona seyiqala kancane senta njani nayo seyiyahamba iyaqala manje iyalandzela ilandzela nayo leboshelwe hey sasa Jesu wena bese uyakhona ukufunda ungasho ukuthi mina ngiyati watini ngengicabange lokunye ngithi kwangisika hlala sengibitwe uNkulunkulu kwabanye abantu labadala ngangifundza lokunye ngikude ukuthi lapha ke abeso uyakutshela athi wo lapha ke uhamba kanje lapha ke uhamba kanje uyafunda kanti nangabe ngangingabuthi futhi ngingafundi lapha kulomuntu omdala ngangingabhilatini nifunze kimi hayi mani umuhle Jesu nifunze la kubani kimi yini lesifundzako kuJesu ngoba mina ngimnene ngoba mina njani Jesu njani umnene lisho kuthini legama lethi umnene ulungile nifunze la kimi ngoba mina njani futhi njani futhi ngithobekile ngenhlitiyo uma ke sesiboshelwe na Jesu sila kuJesu uthi nifunze la kimi wani nifunza umnene la kimi senifunza nekutho ngoba Jesu lize lithi iBhayibheli wathi thoba wendani Nkosi ngifundise ukuthi thoba Nkosi ngifundise ukukwati wena Jesu ngihambe ngokwemiyalo yakho ngithi thoba nifunze kimi nifunze nekuthi thoba lokwenyama lokweligogo lokho akufuni ukuthi thoba lo ubona sekushaya nesifuba kuthi mina akwenziwa kimi lo sofika ekugcineni kenyana ngakukhombisa ngifuna ukufundisa sebatabathela abanye kahle phela kahle bo wena phela ngumzali kahle phela anginakweyiwa ngumuntu ngiyacabanga ukuthi wangumzalwana bese utawuda into yakhe lo bengifuna kumkhombisa abantu ufuna kubenda njani so kwendile lokho uthathi sohamba moya ingcwele athi phela bongakafanele wena kwenda lokho bongakafanele phela wena kwenda lokho sigcino ufike lapha ungasathi khona athi sathane hey wena yekela lento mani hamba wende yonke into loyitha nitithobe bazalwane nasi sisihamba naJesu iba nemthandazo nibe nemthandazo Nkosi ngifundzise ukuthi thoba Nkosi ngifundise kwenda njani uthi thoba nekuba mnene landele manje khona niyothola kuphumula kwemphefumulo yenu lokuthola utayithola lento ngoba angithi uyilambele wena angithi uyilambele utayithola ke wena ngoba uyilambele vele uyafuna lokuthobela uyafuna lokumnene nani futhi ngoba ijoko lami lilula ngoba ijoko lami linjani naso uboshelwe nami nelami ijoko alisenzi linjani sasivama kwakhona ukuhlatshelela kusahlatshelelwa emacilongo balilungile ijokwe lakho awuhluphu thwalo wami ngiya uhamba nabani
ngoba nasefika lathi lo mhlabeni lathi kanye nawe ngiyabonga ngisahamba kanye ngale ndlela kusho ukuthi uboshele wena naJesu nihamba nobabili nenda njani nihamba nobabili kude lo mfihlela kona kude langakwadi kuwe amen usicethile nemthwalo wami awusinzi hawu Nkosi yami nemthwalo wami unjani kanzi nangabe awukaboshelwa naJesu walithatha leli joko walibeka lapha emilweni yakho hey wena atakuphanza nganyelanga uthethe liphilisi wenta njani khulumani walenta njani walinatha athi Satan iyama ngikuphelile ngawe thatha joko wena la Jesu uthi Nkosi ngifuna ukuboshelwa kanye nawe mina ngifuna ukuhamba kanye nawe baba sewusilima uthi cha lele ngihamba naye ulungile ejoko lakhe lilula nemthwalo wakhe futhi unjani ulula awungibukeli lapha encwadini yabaseFilipi sahluko 2 sawuqala ukufunda verse 5 Philip 2 verse 5 Awubekini lo mcondvo lwa kuJesu Kristu awubekini lo mqondo wakubani ansi siyafunda manje ke nasifunza ke sesithi Nkosi lo mqondo lo awunawo wena Jesu nami ngifuna Nkosi ngiyawemukela ukuthi ube kubani uze ngikwadi uqabanga kahle ngikwadi ukwehlukanisa into kahle Lo wathi anesimo saNkulunkulu lo wathi anesimo saNkulunkulu wentekani wangede washo ukuthi kulingana naNkulunkulu Ah. kuyinto kunkonkoshelwa ansinaye wayevela khona ekuqaleni anguNkulunkulu naye kodwa ngenxa yokungena kwakhe wawungena eswini wafuka wathatha inyama nengadi waphuma nako lokho akumendanga ukuthi abe siyaphakama wathi lokho ngifanele ukuthi thoba akasho ngokuthi kukulingana nabani naNkulunkulu kodwa wenda kepha watidzela watithela usho kusini lokutithela uthi khohlwa ukuthi ungubani wena kodwa uthi ukhona lomkhulu empilweni yami igama lakhe nguJesu watithela watiyekelela kuyise baNkulunkulu wathi noma simo sinje mina angikwati ukutendela mina ngekwami ukhona lengimadile ngoba nami angitithumanga ngithunyiwe kwase kwentekayo kepha watidzela wathatha simo sengceko wathatha simo sani sengceko waba ngumuntu njengathi waba ngumuntu njengabo bani wathi atholakale anjengemuntu ngesimo wathi watithoba atholakele anesimo semuntu kwaba njani watithoba wathi lalelani sifika ke lapha asithi Jesu nifunze kubani ngako ke wathi anesimo kuleso simo Jesu kwambita athi atithobe sifunze kuye lokutithoba siyevana inibazalwane walalela kwadzimato kwaba ngisekufeni Ulifunze yebo kahle? ekufeni kwesiphambano ufunze kahle yebo uthi mfundisi wena njani walalela walalela kwadzimato kwaba ngisekufeni kwadzimathe kwaba njani yebo ekufeni kwesiphambano negama lokulalela walalela niyathi bakhona abantu abangafuni ukulalela umuntu niyathi athi ngeke mina angazi ulalela into thizeni athi lo
umuntu amtshela iqiniso athi angisiso silima phela mina acabange ngizobonga kwakhe nalokwala kwakhe ngibona kunguko kanti ngumolo lokumenta uthi kumenta kumveta alibele walalela. Oh Jesu ngiphe kulalela Nkosi, ngiphe kwenta njani? Ngikulalele, ngikuve ukukhuluma kwakho, ngikuve kungiyala kwakho, ngikuve kungiqondisa kwakho. Yiko nje nafunde encwadini yabaseKolosi abhala Pawulo abhalela ibandla laseKolosi uthi njengaloku namemukela Kristu Jesu. Nemukela bani? Namemukela nine. Uthi ke njengasenimemukele hambani. Khulumani esontweni. Nikuphi nisesondweni? Bani? Lele namemukela nihambe njani? Sesiyahamba na Jesu. Inkosi yasezulwini ilakini ihamba nani? Ihamba nabani? Yiko nje iBhayibheli lithi lo lothanza uNkulunkulu na Jesu takumthanza. Bese ke izulu uyehla uNkulunkulu, uyehla Jesu, uyehla moyingcwele sebatawuhlala lapha kulomuntu. Okusho ngale indlela kulomuntu sekuhleli izulu. Noma uyahamba nje lapha ebaleni lakho mfoka mabuza uhamba umuntu angithi wamemukela Jesu ula kuwe. Noma uhamba lapha emabaleni uhamba umuntu uhamba la Jesu. Uhleli Jesu la endlini. Uhleli Jesu la endlini. Labanye batakubona wathi bathi yini wathi akasaphili kahle engqondweni. Hayibo uyaphila ukhona umuntu lo la kuwe. Lohleli la kuwe. Lohamba nawo. Uthi ke bese nakhiwa nguye lo muntu lenemukela. Uyamakha Jesu umuntu ebazalwane. Siyevana yena. Umuntu uqhamuka ngale uSathane umahliphihliphi. Kodwa nase angene wafika memukela Jesu, afike Jesu bese uyamakha. Khandela unyokubhobene. Akhandela unyokubhendile. Akhandela unyokubhekele afike Jesu kwakhe. Akwa. Bathi labakubonako bathi niyabona yini? Niyamadi mina ebali. Bekangukuthi phela bani. Futhi bani bekasidzakwa. Hayibo. Sekungene Jesu phela empilweni yakhe wakhiwe manje lo muntu. Wakhiwe manje lo muntu. So takwathi neuthandaza. Utawonde tokwathi nokwenza njani? Uthandaza. Ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Ngakho ke kwabita uNkulunkulu samente njani? Amente njani? Amphakamisa. Hawu. Ngale tito uJesu lathi uthi nifundzela kimi. Phakamiswa kwakho awunophakamiswa bani? Bantu bangakuphakamisa labo labangakuphakamisa. Labanye utabozwa bakunxifa. Ngibonile mina noma ukuphakamisa kanjani ngiphakamisa. Asena hayi mina ngihambe ngiphakamisa into nje. So yinto nje wena lenganami. Hayi bo kodwa wangena la kuJesu. Ufike Jesu abese uyakuthatha uyakuphakamisa. Uvetwa nguye la kubantu. Wendwa nguye nala kubantu uthandeke. Wendwa nguye nala kubantu ube nemoya ukuthobeka nemoya ukulalela. Ungalingisi nawo abantu labaye bathi nesini. Nangabe lo muntu bekanatsa nje. Kodwa yethu esondweni. Asina sala kubethe
bekuyimvu yenkosi. Bekuyini? Hawu bekuyimvu yenkosi. Angaqali umuntu. Bekangaqali umuntu. Nkosi yami. Le mvu yenkosi. Ulele. Nathi ke thina bafundisi noma sesiya lapha, sesiyawumbeka, sesitawutshela uNkulunkulu ngathi ngumfana. Nango kweNkulunkulu. Sowukuwe ke nyalo. Utshela uNkulunkulu uthi sowukuye. Umfana wakho uNkulunkulu. Uthi hambele lo muntu. Wathi khethela yena indlela. Uthi ngiyiphi indlela la ihambako yena. La ngabe uye ezulwini ta ezulwini. La ngabe uye lapha bekasebenzela khona lapha bekasebenzela walalela. Unzise Nkosi kulalela. Unzise Nkosi ukuthobeka. Encwadini yabaseGalatiya sahluko 5 akungifunzele ivesi ngifuna ukushiya lo. Noma ngivesi 22 yini. Siyafunza phela. Galatians 5 verse 22. Kodwa tithelo tamoya ngilethe. Lalelani. Tithelo tamoya njani? Ngilethe. Njani? Luthando. 1 ansi siyafunza. Sifunza kubani? Ngoba Jesu wasithanda. Watinikela ngenxa yetono wayenganasono kodwa wathatha lobona kwethu kwangathi kone yena kanza konanga. Nekujabula. Nekuthula. Unani lokunye? Kunekujabula. Kunekujabula. Uthi ke nakabhala futhi Paul abhalela abazalwane uthi uthi ngiyaphinza abazalwane ngisithoko kuphi? Ngalendlela jabulani enkosini. Asifunda kuJesu. Uma ke sifunda la kuJesu sekunenjabulo ke manje. Sesiyajabula ngaye lo Jesu. Sesiyajabula ngaye lo Jesu. Sesiyajabula ngaye lo Jesu. Sivinjabulo ngaye. Bese kuba nani lokuthi? Nekuthula. Hawu. La kuJesu sifunza nani? Sibe nekuthula. Ngiphe Nkosi yini? Kuthula ngoba anginako mina kuthula. Kunemsindo lapha empilweni. Ngoba ngifunza la kuwe, ngiphe ke Nkosi lokuthula. Ngiyakwemukela kuthula kwakho. Nani futhi? Nekubeketela. Nani? Nekubeketela. Yini kubeketela? Alikhulume libandla. Cha noma ningathula phela ngitela muhla nje ncenye sawuphinde sibonane. Uthitheni leligama? Nekubeketela. Ngithi ke kini manje ningiphendule. Yini ukubeketela? Ubeketela ngoba kwente kanjani? Ulinze ngesineke. Uyabeketela. Ngo nje iBhayibheli nalithi lasithandaza. Ufuna sithandaze ngesineke sibeketele. Singathi wathi nangithandaza nje nyalo ngiguqa, singathi lento ngase ngiyithola manje. Uyabeketela. Uze lento bese uyayemuke. Uyayemukeliswa. Ubeketela abangcwele kubalulekile. Beketelelane nani ekhaya ngoba niyatana ngithi. Beketelelane. Sifunza kuJesu, bose ngifunzise kubeke Nebubele. nani? Nebubele. Yini bubele? Musa. Musa. Sifunze kuJesu kuba nani? Sifunze kuJesu kuba nani? Nemusa. Nakabhala Paul abhalela eThito uthi lo Musa waNkulunkulu batshele wena Thixo ukuthi ubonakalisiwe kubantu bonke. Sifunza
ukuthi Nkosi ngendele umusa ngibe nemusa nebantu. Nani le nekulunga athi siyawuthi Jesu nifunze kubani? Kini. Sesifunza ke nekulunga lapha kubani? Khulumani esontweni. Jesu Sikufunza kubani lokulunga? Jesu Nkosi mina impilo yami anginako ukulunga. Simo sami anginako mina Nkosi ukulunga. Nkosi ngiyathandaza ukuthi ngifundzise Nkosi ukulunga. Yakha kulunga empilweni yami. nekwethembeka Nani? nekwethembeka wethembeke etintweni ungako phela lapha iBhayibheli nalithi wethembekile futhi ulungile uma sitivuma ini letono yena wenjani usithethelela kuko akahafuli kanti akahafuli uthethelela konke kungalungi wethembekile. Siyafunza kuJesu Nkosi ngifunze kwethembeka. Ngisho noma unikwe umsebenzi yiba njani? Ake ngibekise nje lokunye lokusilingo imali. Ngiyeze bangibekile ngimlekele ngithatha imali kubani. Ethi afika into etimatini. Cha ngidabe ngibone manje asengithathe nako. Bayafika laba sidaba nemhlangano lapha manje sifuna botha nelibhuku nawe nelibhuku lobhala kulo. Bebathi ngiyalifuna kodwa ke ngiyalithola bebathi ngiyalifuna. Washaya fele bawagabujela ngale. Soba kepha ngidawenda njani aba sebangifuna lamuhla nalelibhuku kanzi tinto athi-ke njani? Wethembeke kulokuncane, wethembeke kulokukhulu. Ngoba ufute Jesu wethembe. Siyafunza kuJesu bazalwane. Nkosi ngiside ngethembeke. Nkosi ngente njani? Ngente njani mina? Ngethembeke. Ngifunze kuwe. Ube lithemba lami ngithembeke. Intweni tonke lenginiketwa tona ngibe ngilothembekile. Ayi Nkosi nibusise bazalwane. Ngicela sume sime ngetinyawo. Asisihlabelele niyalathi mos leculo kanye nawe Nkosi yami. Mangihamba imihla yo. Ngibani ngangihlabelela yini?